Ula UNAI SENETA MWOLOOTE MUWANDU SYLVIA KASANGA ni WAKWATA WASYA wa NGWATANIO ya ULEI ya AZIMIO wa kusukuma SILIKALI ITHEESYE MAUTHUKUMI ONTHE ma KAUNDI KATIBA TANZIEMWE ya KWAKA SILIKALI SYA KAUNDI kuyanana na MWANDU KASANGA ni kana SILIKALI ya Kenya kwanza na ile kuona ni kipathokanio na SILIKALI mbetu ya Jubilee na muno thini wa maundomeo konia kululumilia uthukumi wa kaunti kwa kuikithia kikatiba MAUTHUKUMI ONTHE ala maile itha mathe yiwe ni manengwa kaunti batekwetela ona banini. Benjamin Mwaka ni watu waisya unenania wa imwe kwa imwe na MWANDU KASANGA. Chumwani kivitu utongoi wa AZIMIO na ikikaloni na magavana ungua ngwatanio hii na kwa wasio mumetikila na SILIKALI nene ni ile kunenga kaunti uthasio wa kuungamia na kutongwesya MAUTHUKUMI ONTHE halaki katiba mawetetwe ni SILIKALI sya Mutiuuko na UNAI SENETA MWOLOOTE na chama cha Wiper MWANDU SYLVIA KASANGA na kwa MBAU MWOLOOTE unthiana kwathiana SILIKALI eno ni ya promise ya Kenyans ni ku devolve functions na ni tuetele tuone ma devolve functions isu cionthe na ananchi nendo ni mutabi mwana functions ithi iteo devolviwa nicho kitu mimenda mbesa cionthe sikaleba ya national government ku twende yi kukitea devolution nicho kindu kisio kabisa ikwe kati devolution andu amwe taitu ukama na ndisi undu tuitha tuigweta nundu twatuikie marginalized tene na ndi devolution yuye ndeo tutethia mbesa ila siuthi kwa account ititoetie na twaile itha tuyukitea sasi on the withie mbesa isu isiongelwa maseneta maitu maile itha MUWANDU on a daily basis na magavana maitu metitie mbesa isu siukotethia cia mwenende kuyanana na MWANDU SYLVIA KASANGA ni kana MAUTHUKUMI amwe ala SILIKALI nene ya Kenya kwanza o yuithitwe yungamia tawaki wa numba Kyailya uiti waki wa masoko sekta ya kigu wakati wa MAUTHUKUMI yangi onthe ni SILIKALI sya county na SILIKALI nene kila viende ni kukinangia ndi uthukumi wa SILIKALI isya Mutiuuko na mbunge ya Senate ni ele kukuambwa kusia uthukumi na umwe kikatiba wa SILIKALI uisioka SILIKALI ni akate ni tona ya ananchi maitu kana twikavoya kana functions ya mandaktali na sia health sisi yoka national government kiuti kendo keseo siale kala kwa county lakini ito aile kukitea mbesa sioke nundu mbesa mbingi sia Ministry of Health sieme bubu bandu bo devolve sitheye sioke kwa mwananchi sioke kwa SILIKALI yethe one kana SILIKALI yethe wethe ni kwibanga na kiuni kindu twaile push at all times tuikasia kana madaktali monde masioke national government no there's a way to run a organize na already katiba kaitu nikonie undu twaile kwitha tu organize kwa maundu ma health na kila kitha ki biggest problem of course ni there's not enough money mbesa itu utumwa ila siaile itu utumwa kuma SILIKALI ayolo kwa SILIKALI ande onuguovo ni wakathieta mbia SILIKALI ya kuambia muvango wa kuandikithia athukumi mawiti ndwani yani CHPs matachumani kivetu athukumi a ngiliwia na imwe mananengiwe miyo ya uthukumi tayari kuambia wea program SILIKALI ya yulu ya mbie ya community health workers ni kindu kiseo na ni kindu twaile ku encourage muno na no sio nundu tene ibinda ya asungu moka kuuni tukwetha wana extension service workers ala metha wa ma agriculture ni betha wa ma health mind around maiso methiando on maundu simple ta how to keep undu iko yaku undu you keep clean meyo wa dhambi undu kasiane kaanza sindu taisu maliwa la twailo ya mawu la twaile kwitha twisi ubo wa mo na sindu taisu ku nimendo tunga program isu na niona ni kindu kiseo muno na in fact kindu kila ni na mention ye bandu bangi no kwitha ndinaona kana community health workers ala program me kwambe yayo yena sindu sia maundu ma kiakili ni hope kana bethala ataalamu mawo ma kiakili lakini hii program yo mbene ni program zio muno na tana inchi ni twailo sisia nundu oso no ikwete mawia ingi nwathingilo na kutuika SILIKALI ina muvango wako alula kinandu cha uiti cha NHIF ene meithu wa masya ichi kwa vakuve kuona kana muvango na ulo kavingwa kwa NND matuku miongwele mamoyuwe kumi mutheno wa mashujaa kana no ithiwa uivanikiwa na kwaila
uungua serikali imbia ya Kenya Kwanza. Tiyo yambe ndinu yitutu launch ite universal healthcare. Tiyo yambe na serikali lengi onayo ni ekie the same program na maa launch na ya launch kwa several counties na yoka yetha na thina ola nisi waivo ni kuitha serikali ya yulu kuikia mbesa kwa UHC inaitete thina muno na kaingi ni munaenda hospitali na card senu cia NHIF ukethe andu kwata matibabu na ukweta eni serikali no lazima twetele twambe kuona tumanenge mwana tuone undu plan yo ikuthi na yambia tuimi sisi undu yende na we witu tio ku make sure kana na inji ni makwata services kiuno chotu kwenda with in the end mwana inji ni wakwata services ila cia ile vile ngoma vokuma wa musiene wa Ilovi nye nito wa Benjamin na Mwakam.